ulula kakhulu bazalwane ngoba abomama sebayihambile le ndlela kodwa nje namhlanje bazothi the journey continues so bazogcwalisa ukuthi bona basesewumzimba banobaba so ama-theology abafundi i-theology bazomuvumela ukuthi elinye igama lekhekhe ngamalinga insini hambelana kokubili-ke lokho so manje sizocela ukuthi sisike ikhekhe nisondele nje mfundisi Malinga ensimini mawusondele ensimini nawe ngeke uvele uyofuna nje isiganga esicinile bose usimanzimanzise isiganga sakho ozotshala kiso izitshalo zakho zizoba zinhle ende amanzi angene ungenise nje namanzi unisanisele nje mfundisi wami ukuze ukuthi konke kube kahle ngingasondela ensimini mama ningasali ngathi ngiyayisaba nale ensimini uzoqala umama awubambe umese abe ngaphansi umama ngoba phela thina siyisitsha esibuthakathaka uzomlekelela la kaphezulu ubambe umese bese seniyasika-ke ngiqale nje phezulu nisike iyaphansi nilekelela lababa ubona umama ungamlimazi uncenge nje kahle asike kahle uyamkhuza-ke umama lana ukuthi hhayi baba ungasiki ngapha i-wrong le nsimo ofuna ukungena kiyo naye e-right engathi seyimanzana kahle uyamlekelela uyayidonsa yena sayithunga la udokta lana ukhulumile ngesimi ngendaba yalothunga uthuna-ke manje naba siyababona bayafika ubaba nethi usamangele ngathi umama ngakhona ukumgayida kahle ukuthi muphi umhlabathi okahle uyafika nje mama iphisi ezokhona ukuthi umama uyamazi baba udla kangakanani ngene nazima ukuthi ngisana kangakanani uzocala-ke umama kube nguwe alike ubaba and uyayibona ukuthi hhayi ubaba ngathi uthanda okukhulu kakhulu uyamthatha-ke uyamfunza uyamvisa uyakhalisa bayayicindezela indaba uyasika ubaba ufakile namanzi kumanzi nte ensimini nawe ngibona uyayiguqula lekhekhe ubaba uguqula kahle nawe uyamvisa bazalwane hhayi siyabonga kakhulu kubonakala khona ukuthi hhayi bayayi-understanda abazali bethu le nkonzo bayacindela
sesithelile sonke bazalwane niyayibona i-42 years simdlalo iyasivumela ukuthi siphakamise amagazi ethu wokuqala sithi to i-future yabakamalinga bese siyasipha to i-future